Samaliete nguru Rogers Motuli ongera tianga kireji nyumba chuburalia mbiyamo sana so gontalali tukelilia Ramis bono mambia service yane litangani ntagete kwira libageli wakira media yeito nambiyamo nasiga singiye mwakora yokubekira abarayi baito liberera igoriye financial bill yalinge kumiga umwana inchi bobe sana. Na inde ingireli bageli ngakira abana baitu the young generation JZ asiga singi ya mwakolete usume serikali yetu mpaka igachakora na maene ebiri yeye telibiri ngiya gucha sabantu ne president yetu ndaite kwirali bageli mwakira nambia mono finally asogo tegerera ebirero by'abantu na inde igoro ekere na ruchi president yalingo kwana eke maene na wanaru jalingo kuwana una abarai mostly abachumbe baito mba mu misridi bakamotebye ntike ngwetakire iyo etalenge mba motebetike maene decision nyingi yakolete yesterday no ko beke biria yunse iyo boniga ya letro molembe akesinse yitikera nko yalenge na ndi bono ntake tugusaba umwa abarai baito going forward abantu nabo bacholete abarayi mwende gutokorere gas utaragenda gwaka kura tali ayiwe kukwire birengere byao bichiwaka chikura kwagenda ekere kwa igure amaoni y'abantu na aroko genda wakolera parliament like financial bill yeye neli ya 2023 onye ndimu ategereta abantu utange financial bill yeteteti nando tangulibirere ndijeti asense yeito nagenda Botswana igora naira on Tuesday against yeito yalinge koya there was a financial bill yachete in parliament in Botswana awananchi wakakana mbata itipo financial bill yeyo na waye yeretigwe segietaruwa ni Botswana igo nainde tukusaba bachumbe baito engakiba kogenda siko bagenda basomege intekemo nani talirasi mogenda genda Botswana agaiga mororena na ngiye kibakolete financial bill ya abantu bakanga na serikali ganjira no nyabantu bangire ekagwe ekategerere ekabaigo egintu nani gote yabarayi baito taliye kirenga kimutaito gukora ebintu taxes mo comment sometimes reduce expenditure. We have so many expenditure tugukora seji serikali yeito birane necessary ekemo kiabone president kubugulia ndege ya over 200 million kogenda America. That's a lot of expenditure. Renovation ya state house, a lot of money. Renovation ya resident, ya deputy president, a lot of money. So tigatu tokole within our means. Korua singa kie ya elire ekera mandamana alinge koba abantu nabangote abawo DM abu abantu abune tribe gete lakini bono generation ya chire kurugu Gen Z tebuwa ati boundaries tebuwa ati tribalism, they are simply Kenyans. So going forward tiga leaders baito baisaransa n'abantu ababa cholete mugu uchekere ky'abantu kere tukuri chikura chyoka totegerere aigendo kole unabana inji tukugutuma okole gasi egente koko genda gwateba twagoteba koleke kwama kogenda ni president yantebe twenda twakoraiga gedengelo cywanjirana bondi gatwamanyire uno mwana inchi mbabwate voices and the new generation yajire agency ele generation egoja kogenda se bitabu ikagera kende nkiyo kyana kokoleka na uneke kurugese twakanyore to possible igo going forward they have sent a message na ende ntu abawoni ntu abatebya tukabate bibirie nembe gende ngiyo se birie kya bwendu weta nyoene ekemo gyo speak yango genda ise nina gya chire sega bono tigatu move forward na ande tuje tuligeri now togenda back to 2023 ebirie elia bado netunyanya asset majina. Mimi naitwa Rogers Motuli Ongera na chukua ifusa kuambia our president William Samoei Ruto kwa good decision ambayo alichukua siku ya jana kufutilia mbali ile bill ya 2024 finance bill ambayo ilikuwa inanyanyasa
watu vibaya sana, na nataka kumwambia kwenda mbele, lazima asikise mahoni ya wananchi kutoka kwa ground. Hata our deputy president for the last miezi mitatu imepita alikuwa anaambia wachumbe pamoja na rais wetu, tafadhali sikisa ground, na wako msikisa. So siku ya Jumanne wananchi walichukua jukumu, wakaenda kutetea haki yao kule bungeni. Kitu ya kuhuzunisha sana ni ile wakati watu wanaenda parliament ni ya watu wote. Si kuona hacha kwa nini askari walikuwa wanashoot watoto wetu ambao walikuwa wanaenda kwa nyumba yao ya parliament ili kujitetea. So wakati watu wanajitetea, tunaomba serikali au askari wetu sana sana pia tunawatetea, kwa sababu pia nyinyi mumenyanyaswa mbaya sana. So mkiona mtu anatetea, kazi yako ni kuweka usalama kwa huyo mtu ambaye anaandamana, sio kumutwanga marisasi. So hata nyinyi najua sasa mumeona our the young generation sio mchezo.